Be strong. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعليه وصحبه أجمعين. إما بعد، pakjavalen dikutne sajdime pralalen sajdime prenalen. Pala je tikno tevakira pauza produžinea mare programaja kot so čilem demek o duto delotaro namazi amare efendijaja šejka murane te objasnila mi je baš fino sarkerleno pekambere ali veselem o namazi. Pretemu ka efendija ka magavsa te zabagulere namavsa prvo sari nenge koji so baš jedan slučka so naklo edunejamo maglu prali potočite kera brapčeti so ola pomare duo so dendea menge so podržindeamen bilo ko samo način, da li ne duvencar, da li ne soale koga je retlako afikeren mangi so naštinete sekaske posebno te nameli te objasnina ili pokratko manga sam kanate na oven sa stegu ko bud so podržin denamen hem inšallah Allah dželešanahu tumare duve so kjer denlen
Inshallah oleske nekaj kloven ko ahireti. A tu menge osebapje neka piše opes. Pa biva kirav prete продължина амаре емисияя споделен олайв кобор со шаите ова хари поджанде акале софпетестар амаре мангле шевостар таро шегюнери тешай таро шекямбуране афикерен манги тешай ов те објаснил нисе букјакола со амен наджанаја ем ишалла лестар да кардознајнам ем ка замолнавтумен кобор со шај o pitanja ili o odgovorate da ne su ne povrzime misijaja ili potočno sobeteja ki krajka te postavim nebe ševoske išala ova dla posljedna paž 10 minuti ja te šete objasnil tumenje. Ili palem ako na ne tumen dovoljno vakti kad iken ko amaro website ko RIC Romani Integracion Centrum a da te isto amende koga mangenat menšajte di ken nasama kva dersi i isto oduto da prvo da dersi taro še efendija so ker dale pred 3-4 kurke ov da te objasnila znači taro jek šužo sobeti so objasnindajne opekambere ali vesele ko ki jam sar keralajne sar движиналajne пес со кералajne, значи sada тета наведимо, те си туен вакти дикен, еколото ми ги појасно, автоматски значи каде дуто не делоја, кана се поврзинајале. Па пред починав, ка се лиманкерав, не се прален со моментално Андреки која, за прво поздравинава буд ме джамутре о дехрани мој менако, неколо са стопе ме брачеткаја, ме пејнаја, баро се лями желести джи амаре пејнате, джико амари исто мангли алија, исто аке на нејнема на прилика те вакира, ама покушинаја цело време лаке да јек ишала Аллах Джелешане ho некадолту ме ги сабри со тумаритетка на кле дујнаја, ака тар да дават ме ги баро селями, джанава сарека на моментални дуксуски аменда и неме на ксаки дереджа, ајде Аллах нека награди нолту ме ги сабреја нормално. Исто амаро Facebook юза јек баро селями джитуте ефенди евалла амаро исто о Ирфани о потигно прал амаре шевоскоро или поточно амаре ефендијаскоро туте да джитуте да јек баро селями му прало Аллах нека наградното евалла осасто Allahum butinem hajde kad imate dugo vlačina, sari nege koji su tane momentalno kolaj, sari nege baro seljami, Allah neka nagradi nodven, ove sa Stepanem so podrži dinamen, ali tumare duvencar, tumara suinene isto ko bešiva ko gajret luko, Allah neka nagradi nodven, mate dugo vlačina, o efendija, aki uđaralamen, jek seljami palem sari nende, pa produžina išta Allah emare misijaje. Selamun aleyküm efendi. Дали ще нямаме вино? И си най-вероятно ли се е кола, ама не проблема ефендија каде знал со ски диклем да хајко кратко, ови не да те, ама шате користнав, значи о кола течетинален, макар баро селям исто джико кадрија байрам, селамун алейкум исто ефенди, евалла, афи керен маги ме гласоски со ски требла маги хари снага те шајте изјаснакава са, аке исто туке да енго селам туте да му право евалла, нормално мо мангло прало кјамили исто селами джитуте да ефенди исто мисла дека туда на канане дека ко одмор баро селами джитуте ке мо ефендија селамун алейкум Роберт, селамун алейкум амаро доктор Мехмет Окујан исто туте да баро селами ефенди. Аке канал Марошево палемтано Андре, каму кале па иншаллах нека починало се бетеаш. Дали ще наяме шукар ефенди? Evet. Ajde, bismillahirrahmanirrahim. Mukava i kamera tute. Buyurun. Evet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Innelhamdülillah. Nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruh. Ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil felen tecide lehu veliyyen murşida
نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلى نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار ثم أما بعد. جماعة المسلمين سنمي بحلال بوشتمي كنال وحمدي بربر الله تبارك وتعالى يراتشيا سا الدنيا ينغرو يراتشيا أكلسكرو سوديكايا هن أكلسكرو سناديكايا o Hakimi e sudno diveskoro, o Maliko e sudno diveskoro, o leskoro salavati heno selami java jiko Hazreti Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, jiko leskoro časno hem senime ehli beiti, jiko leskere sahabiya hen jiko sao kula su jivdinena akale ora kensa ila yom il qiyam. Jemaati muslimin sastojanena o prvo dersi su açacağım başı namazı itema itali ko globalo vaçerdo sar o Resuli sallallahu ta'ala alaihi ve selleme kaldina sine namazi odnosno kola itali odolao propisija obuća kola amen klanindoj namazi trebala te pazina. Dakle, o namazi nane samo jek buti koja su amen kaušta kapera ili čabuku ka završina, ili koja ako namazi dikaja so postigati tiklova, nego namazi i sile pe propisija, pe buđa kola so okova je, kova so kaldinala namazi, sigurno kaj trebala kala propisija te penđarelen, hem istovremeno te anelen otan. Pošto o erat kao čera taro dujte me lafi, soldite me itale kratka, znači kao pišina o ruču e Rusule skoro alaihi selam. Sar džala sine ko ruču, hem sar uštala sine taro ruču. A kala duj buće je rad kao objasnina. Znači, saro pekamber alaihi selam džala sine ko ruču, hem koga uštala sine taro ruču sočerala sine. A kala duj teme je rad kao objasnina, pošto kratka tema itali. A i posljedno tema, kovol itali i tema e seđdakiri. Kote su kao objasnina, hem o selam inšallah zajedno le. Odolesje amen mecburite jana pošto o namaz italo asakoi guti kote so seko aye kamen dar kovol kodevel jelle shano ve jelle jelaluhu kuchlo akale buchache pokushinaya amare phalenje amare dikhutnenje te ana o namazi odoborka pashe kusum amare sile amenje odobrinena odnosno mangaya to besnalenje kai okova namazi so trebala te kero presitalo namazi saro Resuli sallallahu alaihi ve sellem so kerja a savkoek namazi trebala amen te kera. Odolesce o pekamberi sallallahu ta'ala alaihi ve selleme opišinala o ruču, znači opišinaja o ruču başlayınaya to objasnina sar o Resuli sallallahu ta'ala alaihi ve selleme calasine ko ruču. Angleder o pekamberi sallallahu ta'ala alaihi ve selleme, dakle ko kijami, palo kijami, otkako ka završinali Fatiha, otkako ka završinali sura, pali sura, trebala te džalpes ko ruču, nali? E akana, so desina lapes. Angleder o Resuli sallallahu alaihi ve selleme, te džal ko ruču, vazdala sine pe vasta pandajek putit čerala tekbiri sar ko početa koga kvola sine ko namazi. A kava znači nova, palo kijami, pali Fatiha, pali sura, koga završinea, tela primer, večeraja, kule hu Allahu ahad, Allahu samed, lem jelid velem juled, velem jekun lehu kufuan ahad, ja kana trebala teđa koruču. Angleder teđa koruču pekamber alaihi selam, vazdela sine pe vasta upre, Allahu ekber, Pevastanova sine džiko ivice e kanengere akate amen su astaraya, hem tegani džala koruču. Dakle, ole skoro tekbiri ko kijami kova su ilesće potrebno baš te huleo koruču,
o tekbiri izvršinala se ne isto sarko koji je namaze skoro. Dakle, vajkerala Allahu Ekber hem džala koruću. Ekana. I si kola su prenosinena kaj asavko tekbiri na je potrebno, odnosno načerala se na Resulja. Ali, o pobaro broj prenosila singoro kola su prenosinena kaj o Resulja ali selam vazdala se ne pevasta koruću tekbiresće, talo pobaro broj nego okola. Znači, pobaro broj taro alimija prenosinena kaj o Resulja ali selam vazdala se ne pevasta. Čerala se ne tekbiri, pa tek tega ne hulala se ne koruću. Akana, koga džala se ne koruću, pe kočaka, čanđenjere kočaka, nali džajndoj koruću amen astaramen kočaka prenđere. Ali kala kočaka od te trebala ta staramen stabilno. Stabilno ta staramen, hem amare naja, matuvena jare amare vasta, dakle onaja je vastenđere, matuvena jare panle kočaka, nego doven pravde, a jare sarsudičena kate. Ko starindoj o kočaka, a staraja mare kočaka hemar mare vasta pravde itale. Koga čiveame na jare. O vasta kala amare, o musia, o cunha, sarteva čera. Ko džajndoj koruću, nasminena telepinem pes eteloja, trebala toven odvime. I seamănă bu slučaja ako te se dukaja nekoj spojinela pevasta pe buđudeja. Na. Resul ali selam delinala sine, odvinala sine, pravde ovasta. Znači, sad to bi se nava jarte di čota spošukar, koga džaja koruću, znači mare vasta na trebala to je uzo maro buđudi panlu pa ta staro ruću na nego, ka prava harica ki jare, ka prava mare vasta, pa ka stara men koruću. A kao je talo najispravno pogled vašo džajba koruću, odnosno koga staraja amare kočaka ko pre. Ošero, o pekamberi sallallahu alaihi ve selleme, o pošero, koga džala sine korući, i džala sine pošero ki visina pe pićenđiri. Znači, o pićeles čere kote sine, ošero skoro, i seamen bud manuša, kola kăldinena namazi, ca zapazinalen o telo lengoro, o vujudi lengoro a iară beșela, a o șero lengoro a cate natele cealaltă. Na. O șero coruciu mecburi tovole vujudea zajedničko, a cate sarsudicena. Te ulo șero a iar hari natele, banjardo, sarsuisiamen șansa prilika ko buta natelika koga klaninena namazi, odvaitalo neispravno prema o suneti Resuleskoro sallallahu ta'ala alaihi ve sellem. O pejgamber aleyhisselam korucu beşela sine pravo ajar sarsudiçina kate o vücudu o telores koru ajar beşela hem o şero sine vazdime ki visina telos şiri. Akana meşati uștabda te sikavav sarodovat beşel jala primer ajar akana amarotel me ajar beşel i akana mošero potel nali dikaya akana akavai to neispravno. Ispravno mošero to me vujudea zajedno melpel me pićenca. A sav kojeg bešiva trebala ko namazi. Hem, od ovaj talo, znači ispravno prema osuneti Hazreti Pekambereskoro sallallahu alaihi ve selleme o bešiva koruđu. O piće itale ispravime, heno šero bešela ki visina pićenđe. O Pekamberi sallallahu ta'ala alaihi ve selleme kojeg slučka je če sahabenđe vačerala teško kolenđe kola su čorena taro namazi. O sahabija, ja Resulallah, koje tale dola kola su čurana ko namazi? Odolaj tale okola kola su na izvršinena oruču ispravno. Okola kola su na izvršinena oruču ispravno, čorena taro po namazi. A kava značinala štom čerola taro po namazi, demeći o namazi talo su neispravno. O delo je namazijskoro talo neperdo, nepotpuno. Nabešala ko sunete Resuleskoro alaihi selam. Odolesće se koja je kamendar koja su kađa, amen trebala ko namazi, amaro telo te
te cerili prav agol, saramen vachera, prav agol, a iar izvršenala păsul. Znači, prav agol. Sardalo prav agol, a iar amen trebala te beșa ko ruciu hena amaro šero, trebala te beșel civisina amare picen car. Otkako careselo do te, aquela buja samen so vachera, beșena tale hadisia, ula tale sahih, na primer adresa bașo cola so manjena te janen kotara akava vachera amen. I adresa itali, dakle, o hadisi talo sahih, akale bukinje so bestina, arakola ko muslim, delo kitabu salat, isi ek posebno dolo ko kitabu salat andre, kova so vachirala pes il vicinala pes istihbabu raf'il yadayn. Ebu Davud isto copolil kitabu salat, kote so vachirala delo zikru annahu yarfa'u yadayn idha qama min al-isnadayn. I panda natele mate andina na chisakala tele adrese kote so akavamen so vachera okula dikutne amare kola so manjena te janen kotara kava saitale zavedime ko akala thana kote so shunena. Kana kogavala sine kuruki o pekamberi sallallahu ta'ala alaihi ve selleme sigurno puceamen so amen odnosno so o Resul alaihi salam vachera sine. Sada amen janaya dova kratko te spije kola su izgovorene subhana rabbil azim. Trim puti okuinea vachera subhana rabbil azim. Ama prenosinala pes kai o pekamberi alaihi salatu vesselam koja vera thana prenosinala pes na primer te vachera prenosinala pes kai vachera sine subhana rabbil azim wa bihamdi. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Acabada prenosinala pes taro alimia kai o Resul alaihi salam vachera sine. Kana ko asav ko slučaj ko ruku akavaitalo opiše ruku skoro saro Resul alaihi salam ko ruku bešalasine koga na nekana saramen sođa ko ruku selam ale subhana rabbil azim subhana hemod ma ušte semi Allahu limen hamide uštile na o pekamberi pazinen o Resuli sallallahu ta'ala alaihi ve selleme ko aka situacija ko asav ko položaj ko ruku bešalasine odovorkat bud ko te sošaj o te spije 10 puti ti izgovorno pa čak suviše hem poviše da taroteš. Odobor ka bešala sine ko te spije. Ko ruhi o Resul alaihi salam odobor ka bešala sine. Ti izgovorno pes 10 puti o te spije pa čak suviše poviše. Jakana ne sao puti o pekamberi sallallahu ta'ala alaihi ve selleme ko akala te spije, odnosno ko ruku, vachera sine subuhun kudusun rabbul melaikete wa ruh, ne sao puti vachera sine subhanike Allahumma wa bihamdike Allahumma gfirli, ne sao puti akayatele akana yekdova, koja so o Resuli ukujnala sine ko ruku, dova koja so čačipnas će bud baro vrednost i sila i dova glasinala Allahumma leke rekatu wa bike amentu wa leke eslemtu wa alejke tevekkeltu ente rabbi khasha qalbi wal besari wal demmi wal lahmi wal azmi wa asabi lillahi rabbil alamin. Akaya dova vachera sine pa tek posle isi averek predavanje kote so vachera sine isto ja verčane da nešto so subhane zil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamet. Ali akaya dova i prvo so vachera kana i pretpostavljeno u stvari Allahumma leke rekatu wa bika amintu wa leke aslamtu wa alayka tawakkaltu anta rabbi khasha qalbi wal basari wal dami wal lahmi wal azmi wal asabi lillahi rabbil alamin. Akaya dova kuno sine poviše hen okola su kaldinena avena koruču neophodno akavaitalo džemati muslimin osuneti Resule skoro sallallahu ta'ala alaihi ve selleme saro pekamberi kaldinala sine namaz. Akava znači nela
Okola sova cerena mensle dünyaya sünneti Hazreti Resulullah aleyhissalatu vesselam ne obhodno akala bucate penjaren, ne obhodno akala bucate zgovornen, hem ci praksa sigurno mecburite amen. Ukolko akava na penjarala pes, isiamen problemi, saramen sar korkori, ajare e narodoyada. Amen sar isiamen problemi sebepi na anaya o sunneti Resulullah sallallahu ta'ala alaihi ve selleme kotan, ai narodoja isiamen problemi sebepi so nasikavajalen pravilno, iskreno, tačno, ajare saro pejgamber alaihi selam căldinăla sine, sos ce nasikavajalen, sos ce amen korkori na penjaraja. За да нека сте сикаве, требала те джане. Одвајтало и прво ставка, одолесе акала буќа, поготово кола со водинена групе мануша, меđбури те пенџарен. Акана. Джа дајле објаснинаја од дуито дело о исправиба таро ruku. Sar o Resuli sallallahu ta'ala alaihi ve selleme uštela sine taro ruku. Hem akala duiteme završenala pes, vaćem ko početu kaj na ne dorka pare, pošto najbu baro delo, nale o ruku, nale kudne so bare buća, sar te penal tekbiri, o kijami i odolešće pokratko talo odersi. U pekamberi sallallahu ta'ala alaihi ve selleme кога ка уштел сине таро рукју, ваќерала сине семи Аллаху лимен хамид. Акава семи Аллаху лимен хамиде, итало забележимо сар хадиси сахих, која бележиноле о муслим ко полил китабу салат, ко поглавје е дело скоро ма јекулу ида рафаа раасаху минер руку. Дакле, ма јекулу ида рафаа раасаху минер руку, сова ќелала сине о пекамбери кога вазлила сине по широтаро рукју. Одо те карачена кавалил, акава објаснење. Дакле, уштиндој таро рукју, о пекамбери салаллаху таала алейхи ве селлеме, ваќелала сине семи Аллаху лимен хамиде. А кога ка исправинел песине, акава семи Аллаху лимен хамиден уштиндој таро рукју. Кога ка уштел исправинела пес кој исправно стање пешала право, тега ни сова ќелала сине, тега не ваќелала сине Раббена лекел хамд. Тега не ваќелала сине Раббена лекел хамд. Можда не се опутибе ваќелала сине семи Аллаху лимен хамиден, Аллахуме Раббена лекел хамд. Пазине на канавала јек дова, а после ко објаснавме ќе со довата лакаја. Семи Аллаху лимен хамиден, акана џалај дова Аллахуме Раббена лекел хамд, مئ السماوات ومئ الأرض ومئ المعشيت من شيء بعد أهل الثناء والمجد الحق ما قال العبد والكلنا لك العبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مطيع لما منعت ولا ينفع ذو الجد منك الجد. أكادو إتالي. وبكامل صلى الله تعالى عليه وسلم كويك نمازي كوغا شنجا يكي Акаја дова кај јек сахабија Андречи џамија окуњала, јек таро сахабија окуњала, кога шунџао пекамбери, пало намази, кога завршинџао намази о Ресуле алейхиссалату веселам, иранова песко џамати, пенала, акаја дова, кој од ова со окуња акаја дова? Пучало пекамбер алейхиссалам, кој тало од ова сахаби со окуња акаја дова? Уштела таро џамати јавинала песо сајбија ваќерла, ја Ресулаллах меу куњу ваќерла кај. Е ваќерла те ваќерапче ваќерла. А кале дова коро себе пи ваќерла, о мелечија, одобор ка мелечија, хулиле теле, ки дуња, ки џамија аменде кате, алейкум селам, миче, алейкум селам. Odobor ka sahabi, odobor ka melekja hulilea kale jamiate akate vachirala, akaya dova sukinjan la tu vachirala, ko jek maškari peste vodinena sar borba, koji posigate te zapišinala kaya dova hem tingarala ko devil jelle šanovo jelle jela.
Odobor ka perdili camia tan nane kotete beşen vaçırlo melek nane tan kotete beş kazinin. Borinena pes koya kaya dova telo vaçırlo te zapişinin hem tingarınla upreko devol celle şano ve celle celaluhu. Odobor ka važno hem bitno itali akaya dova. Akana nesa uputi ko akaya dova o pekamberi sallallahu taala aleyhi ve selleme canalasine te dodaynıl dodatok Allahumme tahhirni bitelci vel beredi vel ma'il baridi Allahumme tahhirni minel zunubi vel hataya kema yunnaqa thawbu abyadu minel wasakh. Akana ko aiba kava ruku koga avalasine ko akava ruku no Resul aleyhisselam koga avalasine primer ko stavi pravo ti ispravino pe staro ruku upre odobor ka bešelasine ko akava upruno staviva ćerla so o sahabija palale mistinje kao pekamberi bisrežapes kaj talo ko namazi. Znači odobor ka bud bešelasine o Resuli sallallahu ta'ala alaihi ve selleme ko akava stavi. Amen avdive dikaja so posigate te završina. Ako ko eraja koro namazi palem dodenala se na kale dovaće o pekamberi alaihi selam li rabbil alem lillah yani li rabbil hamd akala duybuca dodeno asino pekamberi sallallahu taala aleyhi ve selleme eraçace ko namazi akala duyteme ace erat opišinjemle i naredno tema ko inšallah o isecda hen o kraju e namazu skoro odnosno selami džematizam snumin ceneme pralalem akala belci nekasce avena pare belci nekasce italo komplicirimo, belci nekasce i prvo puti šunala, amen saudova džaneja, amen saudova italo, amen je jasno. Ali dičen, jeki ačovala sigurno, ukolku amen sar muslimanja vačerajamen, kaj sledinaja o suneti Hazreti Resul'e skoro sallallahu ta'ala aleyhi ve selleme onda mecburi siyem akala buca te penjaralen sosce okova namazi soka klaninale te klaninale ajare saro pekambere aleyhisselam objasnila ana saro objasnila Janko Stanko Petko. Te halovamen. O namazi italo so komunikacija e Allaha tabaraka wa ta'ala. Ko namazi znači isi tu co čitiba Kurani o pekamberi sallallahu aleyhi ve selleme sova ćerala men erade en yetekelleme ma'a rabbihi fele yekra'ul Kur'an koji pe gospodarea manjila te komunicirinel te ćeral lafi neka ukujnel Kur'ani ako ti isi poviše Kur'an te ukujnel pes osven ko namazi jakana ko namazi amen ko ti si poviše vaćem, ko ti si, znači si bute ukujno pes Kurani. Akana ko namazi, kao ukujna bud Kurani, sar kao ukujna bud Kurani, sigurno kaj zavesinela taro saibija, odnosno taro kovakova so kildinela kava namazi, lestar zavesinela sar hem kozom ko namazi kao ukujnel. Kozom penjarela o Kurani, o doborka, kao ukujnel hen kabešol ko namazi. Odolesce o pekamberi sallallahu aleyhi ve sellem padisi sarva ćerala među tumaro tanko dženeti kol odovorka kozom kod o Kurani so penjarena. Odolesce açakala duy buca so eras šunjemlen nekovena međe način potik bašo sikloiba bašo o piriva palo ispravno klaniba e Resule skoro sallallahu ta'ala aleyhi ve selleme neko akana kao ćerala pa dobro o Hanifijana vaćerala oja o Hanifija vaćerala o Šafija vaćerala o Hanbilija vaćerala o kova vaćerala ama amenna džana o problemi nane so Hanifija Šafija Malikija Hanbilijana vaćerna o problemi so amenna džana amen sarine kao vaćera koji god te pućala men sosjen tu men sabe koja sledinena sao redo sledinena sarina men vaćera ehli sünnet vel cema tamam ehli sünnet vel cema ama ehli sünnet vel cema isila po redu ehli sünnet vel cema isila pi akida isila po učenje po pravo isila naštia mente nametnina akate buća asavče kola so o alimije taro akava ehli sünnet vel cema na prifatinena
Dakle, ici redosled sara amen trebala na samo namazi, se koja ќе ја врбути хаджи да, зекјати да, али се која бути сила по редослед. O alimia akale islamesçere namukle ništo, a amenje tena objasninen, odnosno o islam prema Asavkoje kredo pirala kozom više 1000 štaršelem nešto berš više sar akala alimija o islam amenje i čerđele džabdi sutne divenge. Znači, ko sekova vreme i klilo povek alimi kova so delasine odbor pašo okola, kola so pokušinena avrialdan teçiven iftira. İslamesçe de negirinin nesave buca ama o Allah tebaraka ve teala sigurno muçela asavke manuşa kola so uvek iklovena hem opomenina hem dena objasnenje sar trebala tekera. Odolesće amen si am dužna akava namazi amenje sar so šunaja akate sar so amenje objasnimo sar so amenje vačerdo Ajare koja savkojek način teklaninale telamenje vreme džemati muslimin nate si jarao namazi so posigate tiklova hente džamije čere. Na, nego te okava namazi te kaldinale iz mera koja te kaldinale so smiruvanje te kaldinale so šćedičen ko namazi isi hušu po namazi si huzu, nali neko še na žanalo od vas buća kola so trebala te pazinempes, trebala te anempes kotan, smirenost, strpljivost, sapohari, a na neko te si žarovamen. Namazi razmislim tu i klovea, či komunikacija te gospodarea. I klovea či komunikacija harovea to kate vazdeja ti stadik, harovea to kate te premordinea, te vasta mordinea, a anglo huzuri Allah skoro tevara kao te alekilja. Sarve akala. Znači, nešto nevozможно. Amen bistraja, kaj koga i kljuvaja anglo Allah je tabaraka wa ta'ala. Dakle, ko namazi koga sijem bistraja, kaj i kljuvaja ko huzuri Allah je skoro djelešano o djelešano. Amen mislineya kıldine amince acar samo sopeneno Koreya adet yerini bulsun. Yok. Adet yerini bulsun namaz na kıldine lapes. Namazı kıldine lapes samo Allah esce tabaraka wa ta'ala i secda isključivo ćerlape samo Allah esce zulcelale ve ikram. Teşaya akava namazi tovol prifatimo. Teşaya akava namazi tecal upre. Teşaya Allah tabaraka wa ta'ala maro namazi teçerol kabuli. Nisar yaver çane naštite kıldina osven ajare sar o Resuli sallallahu aleyhi ve selleme amince ko hadisya objasninca i odolesce ko asav koje credo amen teklaninjam Allah Celle Şanu mare namazı inşallah kaçero kabuli odole namazinje sigurno ka nagradine amen okola pralja kola so kotoro bilo savo razlog šaj prvo puti šunena i si šansa, vreme, ače način, mogućnost, akana te šunen saro opekam osvarate dičen, hem te šunen saro pekam ber ali siratu veselam akava namazi klanina sine, pa asavče kere doja neka poskušinen pur mare namazija te kaldinen, verunen hemoven sigurna, kaj o Allah tabaraka wa ta'ala tumare buja kanamestinel kanal kotan sosje o pekamberi ajar ek namazi klanina sine nisar yaver chane. Te araken ko javera lila nešto javer, te janen ka odola lila tale neispravna, odola lila tale netačna, nelegitimna i odolesće amen sas objasnjenja brzo osnova na Kurani hem suneti Hazreti Resulü sallallahu ta'ala aleyhi ve selleme Jiko yek yaver emisija, znači era čače aklasino dujtajme su objasnjenjem i naredno emisija ko objasnina inšallah i sečta en o kraju o selami namaze skoro modelea završenja tova ciklus na predavanje sar o Resuli sallallahu alaihi ve selleme kodinala se namazi na dinama kaj opalja odostija amala muslimanja ka koristinentes akalea ka ovelenje šansa te koristinentes te siklovente janen okote so vačežnjem o tačno o pravilno
Oduvajtalo Allah Estar Đelešanu ve Đelle Đelaluhu, a kote so šajne savi greška kjeljem, oduvajtalo kotara maro slabost. Po Allah Đelešanu inšallah, neka oprosti nama manjdu prvo, a poslije menđe da sarinjena. Evet. Eyvallah. Allah neka nagradnıl duşu efendi. Aki bare selam i sito taro bud kardašija, šeljera... Neko sastemne nadikava kad je u komentara vidjeli. Nadikava, selami, sari ninge. И нето чак и прилика, значи те тикне чајатар да исто баро селам да на Ефузокова, Аллах нека наградинела иншаллах. Исто не джанди пајса тут со исто ше ефенди. Аке баро селам и сај праленги кои се тане моментално око лайв, джанава дека моментално и немки ек ситуација која керела заиста фудбал, значи Германија, Франција заиста е интересно, ама ela futbol побаро тано него со клопи кикоја, ако пален и ситуено могучност, ако случајно наштија кана те овен, значи палаки ко фудбал шете пратинен исто, амаре ефендија со керда каво совбет, значи ко YouTube, значи адва значинала ки романи интеграција центрум, а менде ко портали шај секоја што дикен, хем са свекнул прво дел, емо втори дел, еме иншаллах, од третиот дел кои со околу навестимо. Баро селамин мате вакирав значи сарнетане Андре, Аллах нека наградинелтме со споделиненада. И си дутрин питања ше ефенди, не дивангава кана те шете и си могучност те одговорина баре паленге. Прво со пучелајне кана наџенал дали тано со скеко прво дело да објаснам не баш субханике о Сефери Амаро. Еке као пучела, дали кашај о ефендија, ќе те родале скоро о одговор, о питање, па те шајте, аке танаке. Аке пучела, дехран ко чавоко реджеписиум, госто ме о Сефери, нега керал, а мен ге лафи о ефендија таро субхани ке молим те. Дали ко овда као вакти или мангија те вакере дека и не веќе ке родолко прво дел, сам мангија, те и си например могуче само ко кратко те вакере. Да, најврска, нека да одговоре Сеферици. Сефери шунолака најпратинева иншаллах, ке селами джикурилесто и джикуре чавелес черо бојра сари неа посебно тики домаќица. Ала нека долаш кифа иншаллах, ја раббел алемин. Кереја доваја ко Аллах ја го дели бакелаторо састипа. Амин. Се скоро пучива итало јек јаври пучива дехан локал, коте со акате и немогуче одовате вакеротес, аман у Сефери вакериндој таро субхани ке манжелате вакерел. Андре ко субхани ке постинала о харфу ке, например, повише пути. Аке, пример сар, субханеке, е, Аллахума бе бихамдике, две, ва тебареке смуке, три, ва теала джеддуке, так, ва ла илаха гайруке, панч. Значи, олафи, харфи ке, панч пути андинова песакате. Якна сои махана панч, состе нане трин, ја нане шов, ја нане ења. Акава буча, алейкум селам, мешрем мопа, алейкум селам, Аллах нека рачети шај. А кога би учел Сеферицом пучела, односно со наđelate шунал, обитало, значи, je кавери дерси, кола со акале пралеđa, акате, према моје мислење, итало непотребно, од субханеке исилек јавер махана, бичиндој тари страна асаву песшири, од субханеке исилек јавер махана, бичиндој тари страна меламетешири, od ova buća akate najpotrebna te objasnila, a o Seferi Efendija čaj slobodno te rodoma privatno, odnosno trinđenajke te veča, pa inšallah večera na te objasnaka tjera. I si Andrej Garavena pes buč bare štar melodija, koja su aneke, Seferi Džanova me objasnila se nešto. Ама потреба шајте шунамен па како објаснуваме. Мана нема сумња о Сефери Џанала кава. Да. Ама те бакирал на пример нешто те објаснил джематески од джемате сватил.
ама калески бива кира ме колку има како се. Ја вер темата ли? Баври пути ишала така кира, па те шај Шај. обширно те објаснило Шај. со ска кратко тези мислева дека се сваќа Шај. да што објасниле. Те завршина кава. Ајде бур. Бур. Те завршина ке тема на нами пандисежде и цамен селами после палилесте ако манглем амин ка објаснина о субхане ке кота цаут не демек о текбири соитало и сежда значи сакала буќа јек поек амен шај те објаснинален и маханај буќењери соитале сосчитале шај те објаснина ама те завршина прво акаваре до иншаллах Аллах черанаве пака на каудори. Evet. Галиби сјаме не хоја проблемот деско се морам те чава те му каза значи колку најверојатно со Facebook јуза пешиндаменге ама и си е прале е себо некој са 100 амаро поценимо исто гледачи со повеќето пути исто аменца тано и си опучива значи опучива леско дано шех баба ефенди јек пучива шај ли те објаснине аменге о шарите објаснување о ефендија право о лейба абдезите мангла. Ака е бари бутите некава. Калески мислела дека шужитани тема себо ман нема да затем нема да намера текера јек емисија со ски си буџене о абдези на жена текерене, о гусули на жена текерене, чак сувише да и си ница букја кола со калески ме вакира колку има лачна постојнола, ако у случај на дженете почлера, ако вам е шужубути, ако мангеја, а мен шете објаснат како кратко себо, ама ме бива кирав те исито стъплене, како е специјално програма баша калеске. Ме по моје бива кирав. Ама кај кава ка не фендија, нека вакил со скисјаме не хоја проблеми, наши дуџене е хефаристе крав, нека објаснал ткеов, па ти си време нека објаснил. Вчера, значи, о намазите черелпес, о Куранева черела товен штар буџа. Тумара васта джиколактија, о сифати, местите чвилпес, ено опрету твилпес. Акавајтало абдези. Така на косунете Ресуле скорали селам и си пандасо, по моите чвилпес пани, по накте чвилпес пани, о канате твилпес и мен. Акавајтале о сунете Ресуле шере. Али, те мангемте куако деталија Андре, о деталија Андре те куа, ајме кава ќе рам нешто интересантно со шај о народу прво пути кашуне. Дик, кава ќе рам нешто со кол бут интересантно хен ка чудинамен сарине. Капенен, ај само кава ќе рам, ама на објаснинава се вепи ка требала меѓу пут време, ка ќе рам посебно ке емисија кале бучајки. Джемати муслимин, се не ме пралелен. Амин кога лаја абдези, ај ќе дехам ваво тутете пуча. Кога башлајнејате тела абдези со товаја прво, товаја амаре васта. А јарели, мукајо пани, џеране, това амаре васта. Тамам, будфино. Ама, о Курани, дали о Курани ајара менѓе ваќерова? О Курани, ки сура Маида ваќерала хем кога камањенте обавинен о намази, а ќе те туќе о Курани одоте Маиде суреси прав. Ко шофто, Маида шофто ајети. Одлично, бабо. Ај ќе ти молим те ти немаѓи стар те иситуто до те узитуте. Само кавака читина, па објаснење вакилем кој кавери ми се иншаллах Аллах ќе анавеа ко објаснина. Ајка кира врста, качав само хари о микрофон тар афикер манги. Ако најврста. Ајка читина, еуз билахи минеш шејтанир раџим, бисмиллахир рахманир рахим. О верници, кога ќе станете намаз да клајнате, измијте ги вашите лица и вашите раце до лактовите, а главата ваша допрете ги со влажна рака и нозете ваши до глуждовите. Кога мате продолжина, значи повише вакерала, значи кога штар фарзија морам да ти кера, кога му каве ефендија. Allah devil Celle Şanu ve Celle Celaluhu o redoslete toiba skoro dali amen primetinaja
Одевал пенала, кога кауштенко намази, товен прво тумаро е муя, па после тумаре васта. Дали халиле маме шукар со вечерала. Кога ќе станете да кладете намаз, измите ги лицата, а после рацете до лактовите ваши. Значи, прво што треба да се мие е лицето. А јаро Кур'ане вечерала. Сос Чесар, иншалла, кој кавере мисија, каќера посебно и дерси каламѓе време, башо те објаснинакава нам авдези уствари и сарсовачиња не си прелякола со еќе. Нана джанена, ама хем аминка вачера ка казандина не се бапија, а оладо зјамен дека казандинен се бапија шуниндој, хем ка си клевен иншалла. А јар каќера ека емисија, па иншалла, Аллах ќе ранаве, Аллах ко могучинала меѓу, па као овен прилика те си шунен, те си клевен иншалла. Sana koja hari nezgodno idemo efendija moram ta čala metem te kira blafio efendija te advaitano hari nezgodno ma kavaitano svakala pe tehnika moram te akceptirna sar su mangeloj sar su navednem znači akvaitano jek dersi ko so kirden taro rukute abdisno dive inšallah ka objasnilo efendija koja ver prilike baš o avdezi znači jak onako kratko toč kirdem akvaitano farzi su kirdo efendija Нормално кај ќе рамене куранескере ајетенцер, сако Куране азимушани со објаснила да вака ќе ропес, коламенге. О пучива неко волсо актелап натревлате ладжалпес, јако дин исламијетите надавај барвалипа кој су наджанала нека пучела, да лестар добинало джандипа. Било неко волсо актелапес, било неко вол парно, неко вол кало, неко вол кинези, наджанава со опучива секаске значи тано правдо, Хем маро дужностано кој су джанала праведно со и силе со акрелапе капацитетите објаснил олескро дужностано те вакерал. Ако случајно и си, например, сумња, секогаш ај те керопе до казенцар лафи, а меснава дека кога ќе раја амен аетенцар лафи, суренцар, тару Куран азимушан по повише доказај меснава дека на неамена. Давајтано е едно со аменцар сар водичи или поточно сар мануша сар офендија сојтано со објаснила пошка нема. Кана ме наџенал дали уопште панда и сини се пучива или те джаб ме мере дојате пучарски си и ек пучива мандар таро ше ефендија Джико ше ефендија мислава, ама че мангла нешто ефендија те векл само момент. Оја о Левенти Амаро Кардаши о Левенти таро Дизелдов о таксисти пучела нешто баш о фудбали, мен ахлева одла фудбала баш добар кабут, ама пошто пуштајќе кадавле ек одговор, о Германа сар Герман ола кога год те маренда те губиненда палеровена, ама акава пути, пошто савчетале безобразна стално мањина те побединен, мо резултати ми проценка баш ера тутнез рацо кај тале 3 за Француска. Нека побединенем те джампеси чере. Evet efendim. Akeva Kerna već jek nula iz Francuska denda je gol Germanija, znači jek nula Francija je već. Što te vakera vakera? Galiba i duva dik i duva šefovski ma Олескири дува прифатинала пет пазне со ќе начавале, ако случајно и синекас маро ден лестар се верне дека ќе изгубинал да. Не се. Хари шала на не проблеми. Ше ефенди ман нема јек пучи, ба ако на не нека со те пучал. Ја, а ќе напишинала веќе. Ај као. Ева ова. Мо пучива тано кога и не ко сарфија. Или не претиџа ко сарфија. Амаре васта сар требала те пана амен кога блезинеја веќе ваќе ко намазише ефенди. И си некој вазла певаста акате, и си некој со акрила пе акате. Дали тано праведно те икерале сар со требала или без врска ако случајно оние ти тано главно аменге. Дали ја деста шајте објаснеаме ги ко шајт котигне тези па после сива па нек пучејка. Прво дирсија као објаснила, ма пали као вечера најврска.
Isyamen hadisia doda, znači isyamen hadisia, isyamen ko sunete Resulullah aleyhi selam, kao pejgamberi sallallahu ta'ala aleyhi ve selleme, palo tekbiri, ova stare çirbeşina sineteo, o je desno vastea, ka džal pazinen, desno vastea, a starala o levo, hem analale, a kate kokolin. Na te vas dola jar prvo, pa posle te čopos. Pe desno vastea, džala sine ko levo vas, a staralo levo vas dalale, analale, a kate kokolin. Sunneti Hazreti Resulullah sallallahu ta'ala aleyhi ve selleme ajari talo. Akana ko hanefis ko mezhebi işi okolada kola sova kerina kai beshena telo vogi kola su ikerala pes o nali ovasta ti ikerala pes ko vogi odovada predavanje postojnala. Znači na nebitno da li tu kad čivete vasta akate ko kolin ili kad čivete vasta telo vogi que Cherobes sarsubeše amende, ko hanefisco mesipi va Cherola kai opre tele ko namazi maškaro soldu i pre trebala štar na ja tolamen razlika pravdo znači tan maškaro dui pre amare dui pre trebala štar na ja tolamen razlika akana o Šafii o Mahambeli o Malike va Cherona na tumare pre trebala jeki averes cere prencar to ven sostavime ko namazi. Znači, akavada isi, okovada isi. Odolešio pekamberi sallallahu alaihi ve selleme ko hadisi avačerala sallu kema ra'aytumuni. Klaninen ajare sarsodiken maman. Dakle, da li kad čujem tumare pre ajare ili kad sostavinen tumare pre? Ne, nisa o problemi. Bitno je talo o namazi, te obavino pe se Allah esčio karav, o nijeti insane skoro puti talo važno, od ovaj talo od ova sođala kod evo Đelešanu, a kana amen našti sarnetova hođija, našti sarnetova ševija, našti sarnetova hafızija, muftije reisija, a masarine šajtova muslimanja, kola soka klanineno namazi, a jare saro Resulullah alejhi selam ko sunetu ubavinovale, hem od ova hiç naje paro, amen ka pokušina silencar, samare silencar te klanina kava namazi, a Allah Đelešanu ovom najbolji žanova dalika prifatino ili na, amin sam dužna tekera. Buyurun efendim. Evet, isiyek pral so puço misali kaçtine şeyhin tamam. Aki baro selami ciko Abdulaziz Allah neka nagradine leske familija leske evladen sarne koji su tane lesteke kolina opuči balesko tano dali šaj bizo subahanike tekelo pe ona mazi. Kaşa kalestar je objasnjenje. Pekamberi sallallahu alaihi apsolutno kaj šaj. Soće o subahanike na nejek delo taro farzi e namaze skoro. Koga večerava na ne delo taro farzi namaze skoro, mangavate objasninam kaj od ova na nele potpora ko sunete Resulullah alaihi selam, ako manja šajti izgovorene, ako na. Ali, sopenova pejgamber alaihi selam, pošto večerava pes dali šajte klanina namazi bizo subhanike. Pazin, oprašanje. Akana, bizo subhanike šajte klanina namazi, ama bizo fatiha nikako našto. O pejgamberi penala la salate illa bi fatihati šerif. Nane namazi bizo fatiha šerif. Odolesće okova su i fatiha najete ukuno namazi nanele, a okova su najete ukuno subhanike i sile namazi. Ajde. Nađenava sarti ima kirable ko Korane, ama ga pokušinav še efendi aznasao. A kala kerala pe mislila da kako Korane. Ajde kao, Allah neka nagradi notut šeferski, eyvallah. Pa mate dugovlačina di kava дека buđene borina peste dikeno futbali, pa va kirala... Ako kadale šansa te dikeno futbali... Šansa, oja, o šefen djeva kerda дека izgubinen, ama i sini se... Kamarenen tringe, hiç masa içirmen seni zemane Allah pesi içeri. Amen la kro problemi na ne amen. Amen isi amen problema amaro Allah Đelešanu kakira go inshallah od Allah Đelešanu kakira mi akma kriti taro krebe inshallah ya Rabbel alamin. Hamare ki silender ne kote sana kay dünya. Olenge Allah Đelešanu rahmeti neka bichalo ya Rabbel alamin.
okola palal kola so achile i familia olenge sabri selamet ne kaçırla ya Rabbel alemin samare mule kola sona kli dünya Allah azze ve celle olenge inşallah ko dive kıyamete skoro pire rahmete ya inşallah ne kaçırın ko cennete ya arhamer rahimin eratnutni erat akava dersi söyleyeceğim o da celle şanı ne kaçırlamayacak kabul ya Rabbel alemin o kote paleva çera kote so greșinje modovait al taramaro slabos al kote kote so pogodinje modovait Allah Allah srjele shanu jelle jalaluhu dorește cemaati muslimin stădine nakala emisie deline nakala video akale pralengere kola so kere nakala emisie buti talo važno ako na tu menje tu mare chavenge koga vacerava ako na tu menje mangava te vacerava kola manuša kola tale koberšarica šaj našti pamtinena kotorobilo sa o razlog našti siklevena ama o chavelengere tu mare chave tu mare boira, tu mare chaya, ola tale terne, ola ca sikluvena kala, en shai tu men koven sebepi, odola chavete sikluvena kala bucata, se amir dive to baveneno namazi ayare sarso cerela sin o Resul aleyhisselam, nekoga shkoga amen kamera, ca se tinem pe so chave terne tu mare, ca ceren amena ca namazi ayar te căldina siklilemne tari filane misia co avodinoa sine filan manush, Kodova manush filan akava şevo obiasın ya akava namazi ayar siklileme paudolestar hem amenisi hem sevapia aula desilin inşallah sevapia Allah Celle Şanum ne kana gradino sarinen tumen ne karachil tumen taro şerre insanen goro mecinen goro umare doyne kaçelo kabul inşallah Rabbel alemin amare pradişe de khanes şaka emisa so dinol inşallah leşe rahmeti bereketi rasi koçerne kabi şalın ne kara çelle çerekli beto Allah Celle Şanuhu oven saste susin sinamensa Jiko yaver bešiva, Allah ne karachil tumen, ovem pozdravime, Allah šķire selamea, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Аке Ефендија керда питува, значи надали ковела анахари време е дуе питањето одговорено. O sinani mutezi nekosa stope familie pučela dali tano harami tekladi nopeski lotarija koga se fudbalska znači prognoze. Kašaj kratko te vakire Efendi? Oja, aleluia. Bașo, znači so cerena fudbali teđao duriga tekladinetu, nali odovatalo komari, amene mai cereale ce komari, au komari nekadičeni sura Maida enjavar de što aeti, večerala zabranjeno vam je vino, kocka i strelice za katenj. Dakle, prema okurane Allah skoro Đelešanehu italo zabranime. Ama hayır inşallah Allah Đelešanehu neka će vam bi afi mafireti okova prava kolocima kulturna lenge da inšallah neka oprocima. Evet, panakava em završene Efendija kamu kale normalno oprav o neđati hlibet Resula Berisha nekolo sa stope familijaja em pe manglenca so tam neski kjokolina pučiba leskoro tam oprav dehran siman jek pučiba kaj savi sura liparo selavatora koku anocer mange halali puč sheho isima probleme enjabasko çibaya ama misnao şey Efendiya svatinda Acelo pucela o Kurani demek ki böyle surate o salavati Hazreti Peygamber'e çere spomninen apes akana esi kopoviše tana neka rodenma o prela privatno ko objasnina inšallah ko te suitale najodova ništo gari baš ama kana telelema kana to objasnina ka trebala kao eti pa u prevodu skoro pa kao eti pa znači o vreme djelo odleše rodenamen ko privat inšallah posebno ko objasnina tumenje i dova mari čerjem Allah neka račil tumen dehran koristita čovjeka to ne pande se ko slučaj delen harica vreme a ke futbali se biçen Tamam. Nekoj sa ste amar prelesar nekoj sveta neko mega krav Eyvallah. Mega krav znači tuto slobodnava tu kale vremestar tu še Efendi amen ka produžne znači paladuku ke kovel Efendija je emisija znači vaša kale namazistar o krajno delo en после mandatar kolamen pa nek dutrин so pučen a kana bastar sa na primer o Abdullah Amaro cenimo maglo Efendija so isto puti pratinelamen Olesko puči bajtano baš o vitrnamaz te šaj to objasni opes ama kako kirane biće kava kerava kavada ko krajem kapandava inšallah pazinen akana amenge postavljeno ako šaj to objasnina kotoro vitir namazi cemaati muslimin namaze skoro ana nane vitir
Kardeşler, kalalım. Akava kopesname yaver put inşallah. Pazinin o pekamberi sallallahu teala aleyhi ve sellem osven taro farzia avrial taro farzia nisavo namazi načičale şanam hem te kıldino. Znači o farzia samo akşamı farzia ikindiya sabale namazı oya avrial taro farzia niye namazesce nadinja nav çavaçero yarabi çıkarama niyete teklanena o vitri namazı. Na o lafi vitri značinila teko od ova namaz italo teko od olesčevi činila pes vitri. Akana okova činila tahiyatul mesjid. Čerava niyete teklana tahiyatul. Na o lafi tahiyatul mesjid klalo akava namazı soklanila pes ki camiya od olesčevi činila pes tahiyatul mesjid. Anay namazı skoranal. Evabi namaz. Čerava niyete teklana evabi. Na o lafi evabi značinila okola suiranina pes primo devil. Znači, nijek namazi avrial taro farzia nas pomninela pes o anavle skoro hem te kıldinel pes. Ama nijek sajtale nafile namazi. Te halevamen. Akava kojeg posebno drsiamen ko objasnina inšallah od olesće Allah Đelešanu mate Mukajić ave preska sova čeđa ko te spomninela pes o salavati o čavo o neđo okova od ovaj talo mate ova ako šukar se tinava pes Enbiya suresi bu da sodelo penala inna Allaha ve melaiketehu yusalluna alen nebi ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Akates penala o salavati o tavası kuşta akedeles yorgor oven saste Allah ne karaçotumen jikodi va pade kudi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala. Eyvallah, eyvallah. Allah ne kadar garanti şey efendim. Buyurun. Sabara var inşallah. Eyvallah. Evet. Kao, ove sa ste, so ленто маро време со пратиненамен, сима само кратко те објаснав епхалеске и неđатеске, мопрал неđат о кјамурани тану секогаш правдо секаски, значи кога су си вакти време, туше ком одолеа телеконтакт о коалескро мислава дека шеј кјамуран halveti mislava дека тано лескоро о Facebook, кога роделя да те, хем лелестар те овеле амал, хем комото шете комуницирне башо са. Мекава кравлиске пан за сваки случај, ама наđenao дали ковеле вакти теше ја овте контактирнотија. Нековен исто информириме башо јек вавер програма со аменгетани наведиме околку ќе исто кој исто вакти, значи ко вторник ишал да Аллах ескера навеа, ко воламен јек шужи емисија таро шеј ефендија о Мустафа која со џанина или поточно која со и не пред триштар курке аменсар џанина дека ќе делопе таро ефта нефси алафи, значи акана моментално почине значи тиранамен амареми есенцар продужине значи дујтоне нефсестар текелопе алафи од дујто нефси тано амаро или поточно вакрутке коману со налазинила петано леваме нефс ко воламе ги објаснимо амаре манглецен име шевостар таро Мустафа окоакурко иншалла у вторник ко исто вакти ко исто време хем ко воламе исто на пример шуже теме мека замолнавтуме тешај тумен саринето вен ко исто број сасојнен абдие адлако со наштинето те дикенте пратине значи ко волале о шајпа тешај дикенамен исто ко Facebook значи ќе имари романи програма или романо YouTube а начинала без романи интеграција центрум значи сикме могучност да тете пратиненамен и си бут пана повишето програме која со тумење кој е заista интересна. Адлако со мангена, значи со овој тоа информириме амендар мислина дека кашај тумен исто те абономириме аменца е секогаш кликнувала са ко тумен ковен сигнализириме значи ковен одма да прифатиме. Понаџено дали и си некој некаске со мангена те поздравине, нека вакрав Аллах нека наградно тумен со ине доборкав аменцар со поздравин ден саринен, со ден салаватија, со ден селамија. Аллах нека наградно тумен тумаре максименцар, тумаре фамилија, акале паре моментене кои со Хаваја де ноди весте дека буџене на кенај дунаја, значи на келапес дали више терно или пуро, о Аллах Джелешанаху
kao je samo jek obđanula najbolje sretano, a menge šukar, a me verunava ko Allah Đelešanohu na Керала, а савко нешто кој со наштите издржинал. Значи Керала, значи овсомангела, лескери волјата на сменете те двуминамен, Аллах нека наградиноламен, ко ишалла ко сабри те шај те преболња, кала докасујне моментално сарине, акале вактесте, акале моментенде со накле, а мендар акале дунајатар, значи омануша, ме бива керав ачовен Аллах ескере анавея мукавату мен лея ем ишалла кова верди киба Аллах ескере анавея ишалла кади камен околку по вторник ишалла сар сојне моментално како вада окода како евет тамам окей Аллах нека наградилту мен ишалла код ва верди киба عليكم سلام ورحمة الله وبركاته إن شاء الله كشكري آمين